всім прывітанне. З вами Михась. Вы зноў на верміферме Фаланстера. Сёння значыць нас трое. Ось з нами Лёха і з нами Воля. Ось Воля принесла. Лёха, да, прывітанне, Лёха. Воля, скажи что-нибудь. Всем привет! Як не веду переключить на внутреннюю съемку. Нормально. Вось Воля нам сегодня принесла шмат ежи, трохи ну не нам, а нашим жыхарам трохи подмороженная ежа. Вось тут бачыце, вось такое трэба приносить. Это менавіта тое, что варта. Мы там постелили соломы, да, и зараз будем гэта потиху закрывать. Это будучая ежа. Але сегодня я хочу вам показать, что адбылося ў тым блакітным контейнере, потому что мы зрабілі дырочки только праз 10-2-3 тыдні, як ну, туды штосьці закидали, там утварылася такое болото. І пасля былі ну, пачаўся дрэнаж высушыцца. Паглядзім, ці жывыя там нашы жыхары. Вось гэта самае галоўнае. І так ідзем. Глядзіце, у нас тут яшчэ такая састарэлая форма фіксацыі, гэта скотч. Нам прыходзіцца даволі шмат праціць, таму мы тут адчыняемся даволі рэдка. Ну, вось тут мушкі, іх стала менш, іх рэальна менш стала. Вось гэтыя мушкі, да, можаш зняць іх, але яны вельмі пасіўныя, як беларусы, я тебе ўжо казаў, да, яны, вось бачыш, ледзь летаюць. Трэба іх пінаць, каб яны так вот леталі. І, да, я тут дзейнічаю з такім чынам. Што у нас тут пачалося? Ну, пачала трохі гніць картонка, это хорошо. Вось газета, мы глядзім, што пад газетай. Ну, з выгляду вельмі прыгожа. Я зараз возьму гэту. Я зараз возьму. Занадта шмат вільгаці, адчуваецца, што шмат вільгаці. Тут вось нейкія бахчы растуць. Яны растуць нават, дзе няма святла. Бачыце, это такія супервыжываемыя штукі. Так што пасля ядернага взрыва застануцца эти как-то мурашы і бахчы. Людзей не будзе. Вось бачыш, жанчынка пачала глядзець. Блин, чаму яна не падышла? Мы просто потиху вербуем. Ну, вось как бы ёсць, хтосьці ёсць, прычым даволі жирная, Лёха. Яны просто ужаты в стельку. Давайте глядеть, что тут ниже. Ну, как бы такие хорошие, тлустенькие червячки. Вот сегодня наша задача будет додать на дно больше такого дренажа, додать песку, вот и все это замешать. Чему это мы сделаем? Потому что дренаж и песок полечит аэрацию, и червячкам вельми важно, как была аэрация, как, ну, поветра трапляла не только сверху, але как бы снизу. И в тот же час нельзя как было сквозняка. То есть два таких фактора: аэрация или отсутность сквозняка. И мы, это то, что мы сделаем сегодня. И плюс мы закинем, вот, Ольга, твои харчи, я бачу, помидорки не доедаешь. Я не живешь. И огрызки, так яблоки есть. Там был червивый яблоки. Да, там был червяк уже. Это сябров я принесла. Прям, да. Ну, типу так. Это туди я разумею. Ну, ось, да, ми подкормимо сьогодні червячком. Ось наш пісок, до речі. Ось це пісок, як він виглядає. Пісок можна брати тільки з лісу, з летища, ні в якому разі з города не беремо, тому що городський пісок солений, попсований всім, чим можна. Ось, ну що, давайте. Ну, червячки є, їх не вельми шмат, їх, ну, на шмат менше, ніж у той. Яны ёсць, і, в прынцыпе, калонія будзе як бы жыць. Вось бачыце, да, тут яны такія, ну, тут даволі старыя чарвячкі, бачна, да, яны ўжо вялікія, бачыце, вось такія. Ну, гэта для беларускага аратага ўжо такая звыш, ну, вось, бачыце, такой чэрвь, он такой хорошо откормлены, насамрэч актыўны, можа нават, бачыце, не даецца его прыгнуць хоча. Ну, шчыра кажучы, трэба шукаць яшчэ малыя чэрві, таму што яны паказваюць, наколькі папуляцыя будзе дынамічная. Калі малых няма, ну, малыя трошки ёсць, ну, такія ўжо не зусім малыя, вось, бачыце, трохі малых ёсць чэрвячкоў. І вось тут, і які пах, вось, панюхайце, дарэчы, які пах. Ну, класны пах. Асалода. Ну, он такі, как бы, сырая такая энергетычная глеба, да? Вось. Што у нас тут яшчэ? У нас такой, как там, вермицентричный подкаст, все как бы на черве, ведаете, такой объективизация червя, да, вот он же не дал нам добро сдымать, а мы тут его так дико сдымаем, да, вот. Ну, как бы хорошо, мне кажется, тут перспектива будет в этом, причем яны так потиху разгоняются, о, вот тут уже больше пошло, да, там целый. Ось яшчэ ёсць такія дагніваючыя парэшткі розныя.
Ну, такі товсті. Коротше, да, динаміка нейка є. Ой, Що? 5 хвилин. 5 хвилин, нічого. Коротше, да, у нас уже час підходить. Ми протягнемо без гэту законку, будемо тримати вас у курсі, як усе відбувається. Ось, да, з вами був Михась, Воля. Да, всім пакулі. Сачыце за нашим каналом і реклама. 3 верасня, Дзень чырвя. Вось у гэтай дзверы, запомніце іх. Вось гэтай дзверы заходзьце прямо, ідзіце, пасля будзе шым да фаластера, і там будзе шмат движухі, шмат цікавых людзей збярэцца, хто ўжо спрабуе вермі-ферму ў сябе дома. Нулявыя выкіды у сябе дома. Ну, все, глядзіце наш канал. Пакуль.